Gagauzlar, Moldova'nın Yüleğin tarafında bulunan bucak topraklarında yaşayan Gagauz dilinde laf eden millet. Gagauz halkının zengin kulturası, adetleri var. Halk türkülerine hem oyunlarına sevgi her bir Gagauz'un damarında akır. Çalışkan, girgin, arif bir halk. Sever işleme hem bilir dinlenme. Güzü Gagauzlar pek beklerler. Çünkü bu vakit onlar yele alırlar bütün yılın bereketini hem kutlarlar bunu geniş yürekten. Adete göre Gagauzya'nın merkez kasabasında Komrat'ta Gagauz şarap yortusu geçirilir. Tamam bu vakit her bir çorbacıda yeni şarap peydalanır. Çorbacıkalarda yeni bereketten üydülmüş undan ekmek başlarlar yapma. Adet gibi oldu. Komrat'ın meydanında regionun köyleri kendi avullarından çıkarlar hem köylerin özelliklerini gösterirler. Her bir avulun var kendi özelliği. Zaman hayır olsun pahalı misafirler. Hoş geldiniz Beşalma köyüne bizim konumuza. Açık canla karşılarız sizi bu güzel yortulu günde. Bugün isteriz sizi tanıştırma bir güzel Gagauz adetinden, ne soy şarap köpüğünden pita hazırlama. Belli ki her bir insanın sofrasında en önemli o ekmek. Her bir duada dua ederiz hani ekmek olsun soframızda. Evvelden her bir çorbacıyka becerermiş güzel yev ekmeği fırında pişirme. Genç kızlar katılarmışlar bu işe ta küçükten, öğrenermişler doğru hamuru yoğurma hem onunla işleme. Ama o vakitler kabartma tozu, droždi böyle iş yokmuş onuştan ekmek çekettirme yoğurma deyini çorbacıykanın lazım olsun isla pitacıkları. Onlar lazım onuştan hani ekmek olsun kaba hem tatlı. Bu pitacıkların yapması için de gidecek bizim bugünkü anlatmamız. Gelin var, yanımda var, büyüklerim seni getir bana bak, soyunu var, pitacıklar pilav yapayım var. Yollandırmanı dermene un ütsün, bak soyunu. Şimdi gelecek o, kimin nasıl lafa duruyor? Gelecek o, şimdi gelecek. Tek dermere. Nasıl oldu gene? Nerede oğlum, ne anda gene gezdi, necik gösteklenirsin? Ne anda? Kendin yolladın beni dermene, şimdi soruyorsun ben ne andım ben? Ben sana dedim, gel hızlıca sen nece oyalanırsın, insanlar beklerler. Pitacık yapacağız, un yok. Oyalandım ben, dar köprüde tutuldum. Hadi adamcığım, git yat, dinlen. Soğaçan kalkacaksın ne? Biz seninle laf edeceğiz. Biz de karlarla yapacağız pitacık. Yapacağız ekmek, sen de geleceksin sıcacık ekmek yemeye. Sağ ol hani bu ikram ettin beni. Sağ ol. Ay tepeler, yüksek tepeler. Sen onları ver kurban, ne ara gidersin? Onları ver, onları. Onlardan belli asılı bana. Ay tepeler, yüksek tepeler. Çok sıra bu işi nice başka işleri de insanlar yaparmışlar bile toplanıp da. Ama şarap köpüğünden pitalar mahsus güz vakiti yapılarmış. Açan taze şarap henüz fıçılarda kaynamaya başlar. Ve üstünde bol bol köpük peydalanır. Burada o köpük yapar droždinin işini. Çünkü şarap kaynarken onun içinde o prosesler olur, hani çok maya peydalanır. Ne lazım? Pitaları yapmaya değilim. En önemli o kaynar şarabın köpüğü. Papşoy unu, bir parça yoğuruluk hamur, bir parça da taze ekmek. Bir de eski pitacık. Hangisine lazım? Yumuşatma su içinde. Şimdi var nasıl seyredelim. Nice bir insanlar pitak hazırlayırlar. Pitayı yollandırma değini oraya koyarlar. Bir parça hamur, yumuşatılmış pita, şarap köpüğünü da papşoy ununla yoğururlar hamuru. Bu çanak içine kattığının hepsini hamuru lazım brama 2-3 kere kabarsın. Kabardıktan sonra pitalar olurlar daha iyi.
Ondan sonra paylarız onu küçük parçalara. Yaparız tombarlak, yasıldırız onlara, da dizeriz birer birer taftacık üstüne. Varınca şimdi seyredesiniz, niyorsa insanlar hazır pitacı dizerler taftacının üstüne. Hazır pitalara lazım bırakma 3-4 güne islah kurusunlar. Kurarken pitalar daha iyi toplar kendi mayasını. İyi pitalarından ekmekler olurlar. Çok tatlı hem kaba. Pitalar hazır. Şimdi onları koyarız kurusunlar. Hazır pitaları da tutarlar torba içinde tavanda. Bütün yıla ekmek yapma dine pitalar hazır. Hadi çoban koyunlarını uğratsana. Of 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 yağmurlarla yağayım. Of 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 yağmurlarla yağayım. Hadi çoban yağmurluğunu sen giysene. Hadi çoban yağmurluğunu sen giysene. Of 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 yağmurluğunda yırtık. Of 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 yağmurluğunda yırtık. Hadi çoban karın yok mu yamadasın. Hadi çoban karın yok mu yamadasın. Of 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 ikincidir yağmamaz. Of 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 ikincidir yağmamaz. Hadi çoban bastırsana da düvesin. Hadi çoban bastırsana da düvesin. Of 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 ikincidir bırakacak. Of 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 ikincidir bırakacak. Hadi çoban koyunlarını uğratsana. Hadi çoban koyunlarını uğratsana. Of 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 yağmurlarda yağayım. 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 Şarap yortusuna birkaç ay kaldığından Gagauzya çiftçi bakanlığı şarap yarışmasını geçirir. Her bir çorbacı hem çorbacılık burayı kendi şaraplarından yakışır çıksın. Sonra en iyileri ödüllenirler. Дорогие друзья, уважаемые гости, в рамках регионального фестиваля «Гагауз Шарап Йортусу» ежегодно Торгово-промышленная палата Гагаузии проводит конкурс на лучшее домашнее вино «Алтын Фычы». Приветствуйте номинанты 2023 года. Номинация «Молодое вино из технических сортов винограда». Лучшее белое вино «Савиньон Блан», урожай 2022 года, производитель Иван Яланжи, Вулканешты. Лучшее красное вино «Сапивари», урожай 2022 года, производитель Юрий Белиогла, Казаклия. Номинация «Молодое вино из гибридных сортов винограда». Лучшее белое вино «Кудерка», урожай 2022 года, производитель Василий Нягов. Кирсова, ваши аплодисменты. Приветствуйте лучшее красное вино «Зейбель», урожай 2022 года, производитель Валентина Михни, Чок-Майдан. Номинация «Домашнее
Белое вино прошлых лет, выдержки более 1 года. Лучшее белое вино Шардоне Фитязка, урожай 2021 года. Производитель Виктор Русев, Чадырлунга. Следующая номинация – десертные вина. Лучшее красное десертное вино. Когорт. Урожай 2022 года. Производитель Юрий Белёгла, Казаклия. Лучшее красное вино Пино Нуар, урожай 2021 года. Производитель Виктор Русев, Чадырлунга. Номинация «Вина из местных сортов и сортов новой селекции». Лучшее белое вино Аницканское, урожай 2022 года. Производитель Николай Киарогла, Чадырлунга. Лучшее красное вино Фитязка Нягры, урожай 2022 года. Производитель Йордан Саранди, Етулия. Слово для приветствия предоставляется директору филиала торгово-промышленной палаты Гагаузии Михаилу Петровичу Пашалы. Добрый день, уважаемые жители Гагаузии, добрый день, уважаемые гости. Разрешите мне поздравить всех сегодня с этим красивым праздником, фестивалем вина в Гагаузии. Он проводится ежегодно, и мы в этот день чествуем всех виноградарей, всех производителей вина, как винзаводы, так и частных производителей домашних вин. Ежегодно торгово-промышленная палата Гагаузии проводит этот региональный конкурс. В марте месяце заседает дегустационная комиссия и отбирает лучших производителей крестьянских вин. В этом году 17 марта проводился этот конкурс. Были отобраны, он проводится, этот конкурс, в 5 номинациях. И в рамках этих номинаций были определены лучшие производители домашних вин, красных, белых сортов, номинаций технических, гибридных, вина прошлых лет, вина из местных сортов винограда и десертных. Я хочу поблагодарить комиссию, которая ежегодно заседает и определяет и работает в этом направлении для того, чтобы люди могли и улучшать качество вин, подсказывают им. Ну и, конечно, та работа дегустационная, которая проводится ежегодно. Я хотел бы поблагодарить председателя комиссии дегустационной заслуженного винодела Молдовы Белёгла Михаила Федоровича, Димитрову Елену Михайловну, технолога, Радулову Дарью Георгиевну, Навродскую Тору Михайловну. Это те люди, которые работают в этом направлении и помогают в этом проведении этого конкурса. Сейчас я бы хотел, чтобы Сергей Николаевич Ибришим вручил дипломы победителям этого конкурса и, соответственно, призы, которые сегодня, эти золотые бочки именные, с каждым производителем были вручены вам в этот день красивый, который мы проводим. Лучшее белое вино Савиньон Блан, урожай 2022 года, производитель Яланжи Иван, город Вулканешты. Он, к сожалению, не смог приехать, приболел, но его представитель уже, как говорится, получит эту бочку. Лучшее красное вино Сапирави, урожай 2022 года, производитель Белёгла Юрий, Казаклия. В номинации лучшие гибридные вина из гибридных сортов винограда, лучшее белое
вино Кудерка, урожай 22 года, Нягов Василий. Лучшее вино из гибридных сортов винограда, красное, Зейбель, урожай 22 года, производитель Михни Валентина, село Чок-Майдан. Домашние вина прошлых лет, выдержки более 1 года, лучшее белое вино и лучшее красное в этой номинации завоевал Русев Виктор, город Чедерлунга. В категории лучшие десертные вина, лучшее белое десертное вино в рамках заседания комиссии не было определено, потому что соответствующих образцов не было подано. И мы выявили в данной номинации только красное десертное вино Кагор, урожай 22 года, производитель Белеогла, село Казаклия, Юрий. Вина из местных сортов и сортов новой селекции лучшим белым вином признана Аницканская, урожай 22 года, производитель Киарогла Николай, Чедерлунга. Лучшее красное вино из местных сортов и сортов новой селекции Фитязка Нягра, урожай 22 года, Саранди, Иордан, село Этулия. Также я хотел бы отметить, и комиссия отметила производителей домашних вин, продукция которых отмечена как качественная, но требующая еще доработки определенной и обработки. Это Величив Николай, село Этулия, вино Виарика, урожай 22 года. Гермек Александр, город Вулканешты, вино Каберне Мерло, урожай 22 года. Сыртмач Григорий, город Вулканешт, вино Зейбель, урожай 22 года. Кёр Иван, село Казаклия, вино Кагор, урожай 22 года. Сары Дмитрий, город Камрад, вино Кагор, урожай 21 года. Данные участники будут отмечены дипломами участниками регионального конкурса и будут вручены уже на места в каждом районе и каждом населенном пункте. Спасибо вам большое, уважаемый Сергей Николаевич, вы несколько слов. С победителем, вам уважение за ваш тяжелый труд. Ждем вас на следующий год. Спасибо. Я хочу поблагодарить всех с праздником всех и всего самого доброго, мира, добра и всего самого наилучшего. Kendi adetlerini şarap yoğurtusunda temsil ettiler hepsi küyler. Onların her birini dolaştı Gagauzya Başkanı Yevgeniy Gutsov hem halk topluluğun başı Dmitri Konstantinov. Kazaya küyü ekmek yapmak adetini gösterdi. Sıcak ekmekle sıcak şarapla. Her bir ailede var resept.
Ama bizim reseptler böyle. Bence görersiniz biz yaptık öyle. Hani her bir kişi görsün ve anlasın hani bu bizim işimiz. Buyurunuz bakınız. Geliriz on. Türküyü çalarız. Çalarız türkü. Ne yapsa? O Marinki. Marinki, yapma Marinki. Dönsene sevgili. Birimiz hazırlayıp tepsileri, ekmeklere. Her bir iş vakıdınca olur. Ama biz onlara hepsini gösteririz bir kısa vakıdın içinde. Ekmeği koy. Eskiden kalmış böyle kertikli tepsilere ekmekleri koymak. Öyle ekmekleri, tepsilerde ekmek daha güzel pişermiş. İçi de uygun pişermiş. Dışısı da altı da kavrı güzel kabucağı olarmış. Tatlıymış. Hem çok usluymuş. Burada ekmekleri de pişireceğiz. Hazır ekmekle de sizi konuklayacağız. Ben konuklayayım. Hani yaparım içine. 3 tane yapırdı. O birisini onu ben hep yiyirdim. Sıcak kasna. Açan fırından ekmek çıkıyor. İlk besmeti evdekiler hepsi birbirinden pay ederler. Tuzlayıp, biberleyip, mürdeleyip ondan böyle adet kalıyor. Komşulara da götürüyorlar. Bu tepsiye koyalım. Bu tepsi hazır. Tepsi fırına. Hazır tepside ekmek kapırdılmış. Gider fırına. Fırın kararını bir çorbacı kabile kendi. Ne kadar yapma, ne kadar vakit tutma, ne kadar zamanda ne böyle güzel ekmekler pişiyor. Bizim ekmek zaten pişmiş. Fırını yaktınız. Elinizden birer vereyim size. Sen neresin pazar? Biraz tez olaya ekmek mecbur. Fırından buyurunuz, konuklanınız, afiyet olsun. Prema fırından sıcak. Çok sağ ol. Bugün ekmek pişermiş, bugün şarap da hazırlanmış. Biz hazırladık güzel, sıcak şarap. Şarap yoğurtusu günü Gagauzya'ya toplanırlar musafirler başka ülkelerden de. Hepsi mayıl seyretme Gagauzların adetlerini, angılarını onlar dididen yevlatlara asırlar boyunca verirler.